أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي هذه القناة. في هذا الفيديو اخترنا لكم إلا باقي ما انخرطتيش في القناة اش كتسنى؟ انخرط ونضم للعائلة ديالنا، فيديوهات جديدة كل نهار كتسناك. Comment on dit bonjour en algérien? Non, je peux pas dire ça. Tu sais pas dire? Non, si, je sais dire, mais je peux pas dire ça devant la caméra. Pourquoi? C'est gênant. Ok, bon, comment on dit bonsoir en algérien? Mais même ça, je peux pas dire, c'est gênant. Bon, qu'est-ce que... Moi, je suis algérienne française. Est-ce que tu es fière d'être algérienne et française? Ouais, je suis fière. Pourquoi? Bah, c'est mes origines, je suis fière. Ok, si on te dit de choisir entre l'Algérie et la France, tu choisis quel pays? Je sais pas, les deux. Bah, après, je vais en France, donc la France, mais je suis d'origine algérienne, quand même. Ok, bah dis-moi, c'est quoi la devise de l'Algérie? Par le peuple, pour le peuple. Ok, c'est quoi l'emblème de l'Algérie? Comment ça, l'emblème? L'emblème de la France, c'est quoi? Je sais même pas. C'est le coq. Du coup, l'emblème de l'Algérie, c'est quoi? Je sais pas. Comment on dit bonjour en algérien? Non, je peux pas dire ça. Tu sais pas dire? Non, si, je sais dire, mais je peux pas dire ça devant la caméra. Pourquoi? C'est gênant. Ok, bon, comment on dit bonsoir en algérien? Mais même ça, je peux pas dire, c'est gênant. Bon, qu'est-ce que tu sais dire en arabe? Je sais pas. Rien. Ok, bah dis-moi au moins 5 villes de l'Algérie. Tizi Ouzou, Alger, Ouais, Béjaïa, ouais, Oran, ouais. C'est quoi le plat préféré des Algériens? je sais pas. Ok, bah regarde la caméra, laisse un message aux Algériens qui nous regardent. Je sais pas, j'ai rien à dire. Voilà. Est-ce que tu es fière d'être marocaine? Je suis fière à 100%. Mon pays, c'est tout mon amour et tout. Pourquoi tu es fière d'être marocaine? Je suis fière parce que déjà de notre culture, les gens ils sont tellement bienveillants, ils t'accueillent comme si tu étais de sa famille alors qu'ils te connaissent pas. C'est pour ça, moi, j'adore mon pays, j'adore la nourriture, la culture, bref, tout ça. Ok, si on te dit de choisir entre le Maroc et la France, tu choisis quel pays? Alors moi, j'ai grandi au Maroc, je suis arrivée l'année dernière en France, mais je suis quand même française, mais je préfère le Maroc. Ok, ok, bah dis-moi c'est quoi la devise du Maroc? Allah al-Watan al-Malik. C'est quoi l'emblème du Maroc? L'emblème, c'est le lion de l'Atlas. Ok, comment on dit je t'aime en marocain? Tianbrik, Comment on dit j'ai faim? Fiège. Ok, tu peux me dire 5 villes du Maroc? Alors, il y a Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tanger, Essaouira. Ok, c'est qui le président du Maroc? C'est pas un président, c'est un roi et c'est le roi Mohamed VI. Ok, bah c'était qui avant le roi Mohamed VI? Alors, c'était Hassan II. Ok. Ok, bah dis-moi c'est quoi le plat préféré des Marocains? Le plat préféré Ouais, je sais pas. je sais pas. En vrai, je dirais couscous parce que chaque vendredi, on mange couscous. Ok, bah regarde la caméra, laisse un message à tous les Marocains qui nous regardent. Soyez fiers, reniez pas vos origines et Dima Maghreb. هو من جملة تحركات نوعية الدبلوماسية في الإقليم وفي العالم. أغبى عملية هو هاللقاء الثلاثي هذا، يكذبها الواقع. أولا تعرفوا اللي في ليبيا ما ثماش حكومة، فما حكومات على الأقل 3 وفما لوبيات، واليوم الصباح مشاو يعني كوادر ليبية محترمة مشاو للملك محمد السادس كبروا بيه، قالوا له ودي ما تهزش بيه السيد اللي مشى هذا في المنفي راه ما يمثل شيء. واحنا ديما نعتقدوا هذا، اقرا الاخبار، أو مش انا نقول فيه، هما يقولوا فيه في بيانات رسميه مغربيه ليبيه، قالوا راه احنا نؤمنوا الا بمغرب ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، المملكه المغربيه، هذا المغرب اللي نؤمن به. ماناش في صدد توا المغرب العربي الكبير نوليو في المغرب الصغير اللي يضم مع الاسف الانظمه الثلاثه المأزومه وانظمه مهزوزه وانظمه تنتظر في على الاقل مستقبل غامض. في تونس معروف، في ليبيا قلت لك ما فما شبه حرب اهليه، وفي الجزائر
تبون قدم الانتخابات الرئاسية باش يمشي على روحه ويخلي من سيخلفه، إما من المؤسسة العسكرية أو من المدنيين الديمقراطيين. هذه الأولى. وثانيا تعرفش يا محمد علي اللي توا الغدو راس جدير مسكر، هاي لا تتعدى سلعة من تونس ليبيا، لا من ليبيا لتونس، ولا يتعدى مواطن لا من ليبي جاي لتونس باش يعالج، ولا مواطن يخدم في ليبيا يمشي يعبر راس جدير ويمشي لليبيا. شنية ملا القمة واش عملها؟ مع شكون؟ مع أي سلطة؟ هذا يتسمى هزان وسبطان، أو في رواية أخرى هزان وحطان. ما عنده حتى مصير، ما عنده حتى مصير إلا إرادة الظهور هكاك. فين المغرب العربي مشى مع عقيدة طنجة عام 58، وعقيدة مكتب المغرب العربي في اللي تكون في القاهرة عام 45 و46. وينت العقلية هذيك؟ مشات رجالها، مشات أبطال المغرب العربي مشاو انقرضوا، وقعدت هالثلاثة اللي اجتمعوا توا واللي حتى ما اجتمعوش في وضع سيء. أنا حكيت ديما نحكي على لقاءاتي بعبد العزيز بوتفليقة الله يرحمه، قبل ما يتولى يرجع للمسؤولية كان مستشار الشيخ زايد آل نهيان. الشيخ زايد هو الجماعة هذوما اللي في السلطة توا كان مستشار وبعد على السياسة. عندي سفراء قطريين وعمانيين اللي كانوا في الجزائر يقولوا لي يا دكتور أحمد راهو استدعينا عبد العزيز مش يجيب أحبانا ويعدي معنا جمعة وسبت يعني الويكاند هنا في الدوحة. ايه قلت له ما نعرفوش شخصيا الحقيقة، حتى مشيت للإمارات وقتها ما عرفتوش شخصيا مني ليه. جيت تعرفت عليه وأصبحنا أصدقاء، هو يعيط لي يا أحمد وأنا نعيط له يا عبد العزيز، وأعطاني نومره ووالدته لأن عبد العزيز بوتفليقة مش متزوج. قال لي كلمني عند الوالدة نبدأ في الجزائر ولا كلمني أول مروية في الإمارات. عاد مرة تفكر قعدنا نفطروا في دار سعادة السفير محمد آل خليفة، أو مازال موجود ويشهد، وإحنا في القاعة كما طريقتهم هم في الخليج باش نفطروا ناكلوا في السمك وعبد العزيز قدامي. قلت له عبد العزيز عندي رأي ولا طلب. قال لي تفضل. قلت له أتوقع أن يوما ما ترجع للسياسة. قال لي لا أعوذ بالله يا رجل، أنا ما صدقت ربي هربت وبعيد يعني وش مرجعني. قلت له يا عبد العزيز أنا نأمن بالكلمة متاع جنرال دوغول يقول أن بالفرنسوية قلتها له، قلت له لوم بوليتيك ني مور كو دو مور ناتوريل. هو الرجل السياسي ما تقول مات إلا ما يموت فعلا وتدفنه. هي قال لي صحيح، لكن أنا هاني يائس منهم وما عادش نحب، والتجربة مريت منها قاسية وكذا. قلت له بالله نتصور، مجرد تصور أنك باش ترجع وتمسك السلطة أو جزء من السلطة. قلت له يا عبد العزيز انقذنا، انقذ المغرب العربي من هذه قضية البوليزاريو اللي قاعدة تدمالة تسوسة في التفاح تاكل في المغرب العربي، وعدم تعاون اللي ماشي يوصلوا تقريبا 200 مليون المغرب العربي كله، وبطاقاته وبالغاز وبالبترول وبالمضايق وبالبحر وباحتلاله لجنوب البحر الابيض المتوسط، الكل تحرم من التعاون وتحرم من التنميه وتحرم من الاشتراك. ليه هيك؟ علاش؟ قلت له وفانا هالمشكله هذه لو كان يوما ما توصل في السلطه. والله تعرف ايش قال لي؟ ها قدام شهود، قدام سفير سفير عمان زاد كان معنا علي بن مسعود المعشني، هي المعشني عائلة اخوال السلطان قابوس، كان يعيش معنا زاد هنا في الدوحة. قال لي يا دكتور أحمد قضية البوليزاريو قضية هواري بومدين الشخصية، والله حرفيا. قال لي هو أكهو اللي شاد فيها، أما لا من مصلحة الجزائر ولا من مصلحة المغرب باش تتكون دولة عمرها ما تتكون من 70,000 مواطن من البوليزاريو مقطوعين على المغرب.
هذا الكلام اللي قاله لي وشهاده لله، اقسم بالله هذا اللي وقعه قدام شهود. هذا رئيس البوليساريو استقبلوا قيس سعيد استقبال رؤساء الدول يا ابو جد، وفارس له السجاد الاحمر وعلم يرفرف وراه وكذا، وعمل لنا مشكله مع المغرب وعمل مشكله مع فرنسا وعمل مشكله مع امريكا، وما يهموش ما يدريش عليه، هو مش راجل دبلوماسي خفيف مسكين. هذا اللي وقع. هو تعليقي على الاحداث هذه الكل بشواهد تاريخيه يعطيك الصحة. بالحسن، مش بالمجرد الرأي، لا بالمعطيات.